Bwana Vincent Nsengiyumva. Biravuga ko umuyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa. Ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuswe bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero. Mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge Sako Nyabimata bayirindiraga umutekano. Biravugwa kandi ko bagabye icyo gitero basahuye centre y'ubucuruzi ya Rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki. Uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp y'imodoka na moto bivuga ko zatwitswe n'abateye Nyabimata. Biravuga ko imodoka yatwitswe yari y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banatwika icumbi yabagamo, naho moto yo ngo yari y'uwitwa Havugimana bakunze kwita Nyangezi muri ako gace. Amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa Nyabimata. Nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i Burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabona n'ubutaramenyekana. Itangazo rigenewe abanyamakuru rikizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru. Iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu 5, 2 barapfa naho 3 barakomereka barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Riravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Munini biri muri Nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza amakuru ko abo bagizi ba nabi banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banagerageza gusahura Sako ya Nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara. Polisi iremeza ko bagizi ba nabi banateye muri centre y'ubucuruzi ya Rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa. Polisi iravuga ko abateye baturutse mu gace k'ishyamba rya Nyungwe gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ari nayo nzira ngo bongeye gucamo basubirayo. Muri iri tangazo ry'ipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru risoza rivuga ko inzego z'umutekano zihutiye gutabara no gushakisha abo bagizi ba nabi. Bikavuga ko abayobozi mu nzego z'ibanze n'abashinzwe umutekano bakoranye inama n'abaturage yo kubahumuriza mu gihe hagishakishwa abo bagizi ba nabi. Kugeza ubu ntaho bigaragara ko hari uwaba yatawe muri yomba akekwaho kuba muri icyo gitero. Amakuru Ijwi rya Amerika yaje kumenya nyuma nuko abari bashimuswe barekuwe. Ijwi rya Amerika ntiyashoboye kugira uwivugana nawe ku murongo wa telefone, ariko uyu wemeza ko yakoraga umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu karere ka Nyaruguru aravuga ko yari mu bashimuswe. Umva ubuhamya yahaye umunyamakuru wa Radio na TV1 bya hano mu Rwanda. Nari mvuye ku kazi nijoro ntashye, none ngeze mu nzira numva bari kurasa, mpereza amakuru yose numva abantu imbunda ziri kuvugira. Hashye sanga bari batwise imodoka ya gitifu, ngira ngo mbaze amakuru yuko bimeze, mbona n'abasirikare ihita nagiserera moto ngo yeze ku irembo sanga ikindi gitero giturutse ku murenge kita kimfata, banyaka ibyangombwa byanjye byose, arangije banankikira moto yose irashya batwikana n'ibyangombwa na telefone. Birangiye baratujyana nyine badukubita, turagenda bagera mu gasantere kitwa mu Rumenero. Birangije bacinza urugi basahura ahantu ibintu baratwikoreza, turajyana tubagejeje mu ishyamba barongera baraturekura badukoresha inama, batwiceretse tugira ngo bagiye kudutwika natwe. Birangije batubwira amagambo ngo ntago ngo batwanga ibiki n'ibiki, baratubwira ngo umuntu ngo uzajya ngo babona ngo akavuza induru ngo bazajya bamurasa mu kanwa. Babira ngo tugende ngo tuburire ngo abantu ngo nibajye bababona ngo nibakajye bavuza induru. Tuhita tuje batuvunaguye badukubitaguye, hari nabo barashye barapfa gutyo. Bavuga Igiswahili n'Ikinyarwanda n'Ikirundi bavanga. Bose bari bafite imbunda, harengaga nk'ijana. Hari abari bambaye impuzu by'imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda isanzwe, ariko bose bari bafite imbunda. Bavugaga ngo baje kureba ngo baramuzi ngo ntitugire ubwoba, ngo kandi ngo uyu murenge wose wa Nyabimata ngo n'uwabo, ngo ushaka yuko ngo bakorana ngo azagumamo, ngo utazabishaka ngo azawuhunge, ngo naho ubundi ngo isaha n'isaha umurenge n'uwabo ngo barawufashe. Iryo jambo batubwiye, baturekuye tugiye kwinjira muri Nyungwe, twakoze nk'ibirometero 10, 20. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali. N'abagizi ba nabi bitwaje intwaro kugeza ubu bataramenyekana, ariko aho baturutse n'ibyo bakoze turabizi. Bateye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Nyabimata mu mudugudu wa Rwerere, agace gahana imbibe n'ishyamba rya Nyungwe, ari naho abagizi ba nabi baturutse.
naryo ryinjira ukomeje mu gihugu cy'u Burundi. Abo bagizi ba nabi rero barashe abantu 5, muri abo 5 bari bapfuye, abandi 3 barakomereka. Bakomeretse harimo n'umunyabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Nyabimata. Abakomeretse bihutiye gutwarwa kwa muganga n'ubu bariko baravurwa ku bitaro bya Munini. Ubwo bivuze ko harimo n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata. Bamusanze he? Ni ku murenge cyangwa se n'ahandi mu rugo? Ntabwo yari ku murenge, bamusanze aho yari ari handi, ndetse banamutwikiye n'imodoka. Bagerageje no kwiba muri sako ya Nyabimata iri aho ngaho ko ntibabishobora. Icyo bashoboye kindi ni gutera mu gasantere kari aho ngaho kitwa Rumenero. Bahira ibintu bitandukanye ariko mu by'ukuri byiganjemo ibiribwa. Nabyo byose babyikoreye barabijyana basubizira muri iryo shyamba n'ubundi baturutsemo. Kugeza ubu niko bimeze. Mu makuru mumaze kumenya bari bitwaje iki? Bari bitwaje imbunda zizwi, imbunda abantu bamenyereye zikoreshwa n'abasirikare. Bangana bicugo? Biba bigoye kubera hari mu ijoro, ariko ntabwo wari umubare hagati ya 30 na 20. Hagati ya 30 na 20. Umuntu ashobora kwibaza aho inzego z'umutekano zari ziri, kandi amaronda aranakorwa. Ni ibintu byabaye mu masaha y'ijoro, ariko umuntu akibaza ngo umutekano wari wifashe gute ku buryo abantu bashobora guturuka mu ishyamba bakagenda bagera aho abaturage bari, ndetse bamwe bakasiga ubuzima. Ntabwo baje ari igitero kigaragara ngo kibone gutyo, uko tubabwiye iyo biciyemo ibice bigera nko ku 3, abakomerekeje abo bantu, abagiye kuri sako, abagiye ku gasantere. Ntabwo mu by'ukuri iyo inzego z'umutekano nk'uko bivuze zitaba amaso wenda haba habaye n'ibirenzeho. Ari nayo impamvu bahise ni hafi cyane y'iryo shyamba, bakoresheje iryo shyamba bitwikiriye, bakoresheje iryo joro n'ishyamba ku buryo babikora. Inzego zahise zitabara vuba cyane zirabakurikira. Ubu tuvugana haracyariho kubashakisha no gukomeza iperereza. Hari abatawe muri yombi wenda bashobora kuba barimo gukurikiranwa ku birebana n'iki kibazo? Kugeza ubu nta baratabwa muri yombi. Icyakozwe cyihutirwa n'icyo mbabwiye cyo gutuma bidakomeza, ndetse no guhumuriza abaturage ko hahita hakorwa inama n'abaturage no gukomeza kubashakisha. Ibindi turaza kubibabwira nyuma uko igikorwa kigenda gitanga amakuru. Afande, ubugizi bwa nabi bubaye mu gihe hari hashize iminsi mike muri kariya karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera, by'umwihariko habaye ubundi bugizi bwa nabi. Ibingiye umuntu ashobora kubyibaza akavuga ati kubera iki mu karere ka Nyaruguru? Ni iyihe mpamvu? Kugira ngo icyo twavuga ubu ngubu ni uko n'ubugizi bwa nabi bugaragara ko bwateguwe, bwakoresheje iryo shyamba ryinjiranamo n'igihugu duturanye cy'u Burundi. Icyo bagerageje urumva bakomerekeje abantu, bashaka kwiba amafaranga, batwara n'ibiribwa. Ni ukuvuga ko ubu icyo twaba dukoze ubu ngubu ni ukuhumuriza abaturage, ni kubwira abaturage amakuru y'impamo y'imvaho, hanyuma tukabizeza n'umutekano nk'uko ubuyobozi bwahise bukora inama nabo kugira ngo bagire ihumure. Hanyuma tukareka ababishinzwe ndetse n'abaturage bafatanya nabo bagakora igikorwa cyo kumenya ababigizemo uruhare no kubashakisha. Tukaba turetse kubihuza n'ibindi hari igihe usanga bidahushye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Sipitose Badege. Ubu tuvugana kandi mugenzi wacu Kalisa Evariste ari mu murenge wa Nyabimata muri akarere ka Nyaruguru habereye ubugizi bwa nabi. Kalisa, wiriwe? Wiriwe neza JDS. Ubu tuvugana muri aya masaha byifashe gute? Ubu tuvugana ubu ngubu muri ano masaha niho abaturage bari ku kibuga cy'ishuri cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyabimata, bari kumwe rero n'inzego z'ubuyobozi. Gusa inama ntiratangira, ariko hari inzego z'ubuyobozi zaba urwego rw'akarere, urwego rw'intara, hanyuma ubu ngubu tuvugana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka amaze kuhagera. yari ari kumwe na guverineri w'intara y'Amajyepfo, ariko nyine inama ntabwo iratangira. Ariko hari nanone n'inzego zishinzwe umutekano. Abaturage baracyicaye rero bategereje ko iyo nama itangira kugira ngo bahabwe ubutumwa. Kalisa Evariste, niba hari abaturage muri kumwe aho ngaho mwaganiriye, baravuga ko hakwiye gukorwa iki kugira ngo ubugizi bwa nabi bubashe gukumirwa?
ahangaha ndi kumwe n'umuturage umwe witwa Ndikumana yenda na mu icyo kibazo mbaje nakimwibariza kuko amakuru ufite nawe ubwo yanyibwiriye nuko ari mu bo bari batwaye ngo babatwaje ibintu bageze mu ishyamba barabarika baragaruka reka tumuganirize. Waramutseho? Hanyuma nagira ngo nkubaze wowe ukurikije uko ubona umutekano hano kwa rusanzwe ucunzwe nk'abaturage murifuza yuko mu bijyanye n'umutekano hakorwa iki mu rwego rwo gukaza ingamba? icyo nifuzaga numva noneho abantu bose bahagurukana n'abaturage bagakaza umutekano kuko biriya twabibonye iri joro ntabwo twari duherutse kubona ibintu nka biriya inaha nta byahabaga. Uravuga ngo bahagurukane n'abaturage. Ku ruhande rw'abaturage mwebwe mwakoraga iki? Ku ruhande rw'abaturage bararaga amarondo ku buryo umwanzi aramutse ahise bamubona, ariko iri joro nkanjye bahereyeho bamfata bamanukanye ahantu mu bishyamba bagenda baberera imihana kugira ngo begere ubuyobozi bw'umurenge bariho batangiriye intambara ko ntarinzi aho ndi bugarukire, bamanukanye gutyo ntazi aho ndi bugarukire. Hanyuma uretse kuba nyine abaturage mwakoraga amarondo, urabona hakenewe nk'izihe ngufu, hakenewe gukorwa iki kugira ngo ibintu nk'ibi bitaba byasubira? ndabona ingufu zajyamo amarondo noneho yakazwa ku buryo abantu bagenda barara bazenguruka buri muzande n'ingo hose ku buryo umwanzi atashobora kuza yenda ngo yongere yinjire abantu batamubonye. JDS ndi kumwe kandi n'undi witwa Nyabimata Jean Claude, nawe namubaza icyo abona kikwiriye gukorwa. Jean Claude, wowe ubona hakwiye gukorwa iki? Ikintu nabona ni uko abaturage babona kuba urayirondo ufite inkoni abandi bafite imbunda badufasha kweze kwibwe nk'abadaso bari hano, harimo no bari banyaze bari batwaye bakabaha imbunda. Bwo haba imbunda ntabwo ibyo bintu biba byabaye. Uri kuvuga uti iyo haba imbunda ntabwo biba byabaye. Ubaze cyifuzo umuntu yatanga nk'umuturage. JDS kiretse niba hari ibindi yego. Kalisa, uwo mwavuganye bwa mbere yavuze ko we banamujyanye abatwaje, mutubarize yarabatwaje ibiki? Yego, abo bantu mwari mujyanye abanyine bateye hano bahungabanije umutekano bakica n'abantu bakagira abandi bakomeretsa, ibyo mwari mubatwaje byari biki? byari ibintu bari basahuye mu tubari, inzoga, utuwunga, imiceri, ibintu binyuranye, amabote n'inkweto, ibyo byose bagiye babisahura mu gasantere kitwa Noneho. Ni ukuvuga mwageranye aho bageze? Ni ukuvuga ngo badutwaye turi abantu 6 bageze ku muhanda wa Pasupe nyine uzenguruka ishyamba kuri Nyungwe, baradutuza badukoresha inama ngo titwe bashaka ngo na basirikare ngo RPF. Yego, JDS ndumva wabyumvise yuko ibyo bari babatwaje ari ibyo bari basahuye. Murakoze cyane Kalisa Evariste. Murakoze cyane. Ntaganda uvuga ko hagarariye ishyaka rya PS Imberakuri ritemewe mu Rwanda, atangaza ko yatangiye ibikorwa byo kuvugira abanyapolitike bafunzwe. Maître Ntaganda atangaza ko kuva tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu kuzageza tariki ya 24 z'uku kwezi buri munsi hari ibikorwa bagenda bakora bigamije gushyigikira abo Maître Ntaganda yita imfungwa za politiki. Mu itangazo yashyize hanze, Ntaganda agaragaza ibikorwa binyuranye bazakora birimo icyo guhamagarira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuzirikana kuri izi mfungwa bazifasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Maître Ntaganda avuga ko bateganije ibiganiro mbwirwaruhame bizabera mu Rwanda no mu mahanga baganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse no gusura izi mfungwa. Ntaganda uvuga ko ayoboye ishyaka rya PS Imberakuri atangaza ko azasaba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa gushyira igitsure kuri Leta y'u Rwanda bayisaba gufungura izi mfungwa. Ntaganda avuga ko ibyo asaba abizi neza kuko nawe ubwo yigeze gufungwa akabasobanura ibyazi. Njye bikubwira narahabaye, nta buzima buri hariya mu Rwanda, nta butabera tugira. Ubutabera bwo mu Rwanda bwagiye mu kwaha kwa FPR, kugira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike, Diane yarabivuze, Victoire yabivuze, nanjye narabivuze ko
icyabafunze kuki se abo bantu bose bahamwa n'icyaha kimwe kuvutsa umudendezo w'igihugu kuzana amacakubiri kwamamaza ibihuha gukoresha imyigaragambyo itemewe kuki abantu bose iyo bafunzwe abanyapolitiki bafunzwe baba bazira icyo cyaha. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwemeza ko ibyo Ntaganda avuga nta kuri kurimo. Umuvugizi w'uru rwego Sengabo Hirari yabwiye radiyo Ijwi rya Amerika ko ibimenyetso Ntaganda avuga aba agamije kongera kumvikana mu bitangazamakuru. Uyu muvugizi w'uru rwego yatangaje ko mu Rwanda imfungwa zose zihabwa uburenganzira kandi ko nta n'umwe uhohoterwa. Imfungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe mu buryo buteganyijwe n'amategeko. Bahabwa imiti ku barwayi, bagahabwa ibiribwa, bagahabwa aho kuryama haboneye, bagahabwa imyambaro ndetse bagashyikirizwa ubutabera aho bikenewe n'ibindi byose bateganyirizwa n'amategeko birimo nko gusurwa. Kandi ntabwo turobanura imfungwa mu rwego rwa kuko bari abanyapolitiki cyangwa batari abanyapolitike. Njye numva bene ibyo abantu baba badakwiye kubitega amatwi cyane ko nawe ubwe arazwi ko ari umuntu wigeze gukurikiranwa n'ubutabera ndetse aranafungwa. Njye bene nk'ibyo numva abantu badakwiye kubitega amatwi, ahubwo abashidikanye uko aba imfungwa n'abagororwa babayeho baza bakabasura kuko kuri gereza barasura bakabonana n'abantu babo bafunzwe. Ntaganda atangaza urutonde rurerure yifuza kuzasura we nabo bavuga ko bafatanije harimo kwisunga abarwanashyaka ba pesi imbera kuri babiri. Igice Ntaganda abereye umuyobozi haza kandi Madame Ingabire Victoire wa FDU Inkingi, Bwana Mushayidi Deo wa PDP Imanzi, Diane Rwigara na Kizito Mihigo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi urunani rw'intara ya Muyinga gwitaha agateka k'abana rusaba amashirahamwe gushira uburyo mu gikorwa cyo gufasha abana batabwa canke bahebwe n'imiryango. Userukira urwo runani yabishikirije kuri uwa kabiri mu birori vyo guhimbaza muri iyo ntara umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Iyi ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze. Guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika mu ntara ya Muyinga vyabereye ku ishure ryisumbuye rya commune. Ugwaruka rwo mu mashuri mato mato na shingiro rwitavye ku bwinshi uwo munsi mukuru rushigikiwe n'abarizi bagwo bashoboye gushikiriza ubutumwa abakurikiranye ibikino vyabo. Uwabaserukiye mu ihuriro ry'abana mu ntara avuga ko abana bakunze kuzira urwangara rw'ababajejwe kwisonga abavyeyi. Kutitwararika abana niyo nkomoko y'ayandi mabi yose ashobora gushikira umwana gutyo agahungabanya agateka kiwe. Iyo umwana avuye mu muryango akaja mw'ibarabara ni ukubera haba hariho abatamwitwararitse. Iyo umwana akoreshejwe ibimuvuna, iyo umwana ahebye ishure, iyo umwana agwaye kashi canke izindi ndwara, iyo umwana ashizwe mu buhumbu n'ibindi tutadondaguye. Uwo mwana asanzwe ari no mu mugwi wa banyamwema ntarira busema. Ni mu gihe n'abaseke Imerde aserukira urunani rw'intara rukurikiranira hafi agateka k'abana yemeza ko abana batabwa cyane muri iyo ntara. Mumaze iminsi mubona muri ntara yacu ya Muyinga haratorwa abana batabwa mu ishamba, batabwa ku mabarabara. Abo bana hari igihe batagwa n'ababibarutse kubera ko badafite uburyo bwo kubarera. Urumva rero ko abo bana nabo nyene baba bahohotewe mu mateka yabo. Afatiye ku bwicanyi uherutse gukorerwa abana babiri mu ntara arongoye, buramatari w'intara ya Muyinga Aline Manirabarusha avuga ko uyu munsi arakaryo ko kwikebuka ku bavyeyi. Aha twavuga nk'abavyeyi b'ibihemu, hayo nk'abavyeyi muri komine Butihinda bishe ibibondo bibarutse. Nk'umuvyeyi nk'uwo yosha uwundi ngo nuko atari we yamuvyaye akosha uri umugabo ngo uyu mwana ko tutamuvyaranye ngo tuze tumwice, urumva yuko ari ingorane. Bisaba rero yuko twebwe abavyeyi na twebwe
twisubira turaze kuko byinshi biba mu ngo iwacu ugasanga umwana niwe ariko aragwa mu mporera atacagira none nk'abo bana bishwe bagize iki ko atana kimwe bazi ko batabwiye se canke ngira ngo mvyara. Umufasoni Baseke azerukira urunani rw'intara rujejwe agateka k'abana asaba amashirahamwe akorera muri ico gisata guterera igihe cyose bikenewe ko abana bahohotewe bofashwa. Nisha mboneraho kandi ho gusaba bantu mwese mufite ibigo canke amashirahamwe afata mu mugongo abo bana batishoboye ko mu gihe tuzoza kudodora ngo mutwakirire abo bana batawe mubishoboye muzotwakire kuko hari igihe bigorana abo bana batagira ikibatora cyangwa ngo bagire ikibarega babazana bakabaterera hano imbere yo kwambura amatari tugasanga abo bana niho bari cyangwa bakabatora mu ibarabara ugumengo babashiriye abajejwe intwaro. Ubwo runani tugasaba kandi n'imiryango yose guhaguruka ikiyamiriza ingendo yo guta abana yabaye ndanse. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika. Tuvi Muyinga dusubire Kigali. Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cy'amakoperative kirasaba abayobozi b'amakoperative kwisubiraho mu micungire n'imiyoborere. Kirasaba kandi abasahuye umutungo kuwugarura. Urugero mu makoperative yo kubitsa no kugurizanya azwi nk'imirenge sako hamaze kunyerezwa amafaranga akabakaba miliyari 2 nk'uko iki kigo cyabitangaje uyu munsi. Eric Bagira ubusa araduye inkuru irambuye. Kimwe mu byibanze kuri ubu bukangurambaga ku bayobozi n'abanyamuryango b'amakoperative nk'uko ubutegetsi bubivuga nuko basaba kongera kwisuzuma mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative. Igisa n'igikomeye kuruta nukumvisha abayobozi b'aya makoperative ko bagomba gukora ibishoboka byose babishaka batabishaka bakagarura amafaranga bamwe bivuga ko banyereje mu bigo by'imari bayobora. Nko muri koperative zo kubitsa no kugurizanya zizwi nk'umurenge sako, ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kiravuga ko mu myaka 9 ishize aya makoperative agiyeho kibarura miliyari 1 na miliyoni 700 z'amafaranga yanyerejwe kandi ko nta na 20% barabona byayamaze kugaruzwa. Ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kigasaba ko abayanyereje bayishyura ku neza bitaba ibyo hakiyambazwa ingufu. Professor Jean Bosco Harerimana akuri ikigo cy'igihugu cy'amakoperative RCA mu mpine. Ubu mu myaka 9 ishize imirenge sako imaze kwibwa cyangwa imaze gutakaza miliyari na miliyoni 700. Urukuba ko amafaranga menshi amaze kugaruzwa nta nubwo ageze kuri 20%. Ubu muri campaign twagiyemo ubu nuko abantu bagiye gukurikiranwa ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Turava hano dutanze na deadline, abashoboye kwishyura bishyure, abatabishoboye turabajyana baratwishyura ku ngufu, turakoresha imbaraga. Ufatiye ku makuru atangwa n'ubuyobozi bw'abanyi nkuru y'igihugu byashoboka ko byinshi byaba bipfira mu buyobozi kuko ngo mu gushyira abantu mu myanya y'ubuyobozi bw'ibi bigo by'imari hari aho usanga bidashingira ku bushobozi ahubwo ku marangamutima ibimenyane n'ibyene wabo. Bwana Keveka Vugizo ashinzwe ibigo by'imari iciriritse muri banki nkuru y'igihugu. Ba Perezida wabasaba rwose mukera mugafata imbogo amahera mukavuga muti ibyo twakoze twarabikoze icyacu cyararangiye, niba mwazanye mubyara cyangwa umushywa we cyararangiye. Bakavuga ati icyo tureba ashaka aho ugeze uyu munsi reka tuyiteze imbere, dushyireho manager ushoboye, dushyireho n'ofisa w'inyangamugayo uzi kwiga kurusha, dushyireho kontable uzi kontable ntazi kuzuza ibitabo, wowe ukakuzana umubyara wawe cyangwa umushywa wawe uramujyana uretse kuexposinga akikora ku bushobozi bwe akajya kuri litenwa ukamubuza amahirwe yo kuzakora ku rwego rw'imari cyo kumenya. Bamwe mu bayobozi b'amakoperative umurenge sako yo kubitsa no kugurizanya nubwo nta ukunze kwerura ngo avuge ko muri koperative ayobora haba hari ibyo bibazo bituma habaho kunyereza imitungo y'abanyamuryango, ntibabura kwemeza ko igihe byakomeza bityo rubanda bashobora kubatakariza icyizere. Ni mu gihe aya makoperative ubundi afatwa nk'imwe mu nzira yo kwiteza imbere kuri rubanda rugufi kuko arizo zibegereza ikanaborohera kuzishyikiraho. Icyo kigomba kiramutse kitagabanyutse nyuma y'inama byo abaturage bashobora kudutera icyizere kuko mu gihe uyu mwaka urangiye tupresente ibyo twakoze mu baturage iyo babonye duhombye bashobora no kutugaya, ibyo bikaba byatuma dushobora kubigiraho ingaruka. Birahangayikishije kuko buriya iyo bavuze ngo sakwini yahombye cyangwa habayemo ubujura
natwe abakiriya bacu bashobora gutangira kugira ubwoba bakavuga bati hariya ko bahombye twebwe iwacu bimeze bite. Niyo mpamvu buri gihe iyo bavuze bitangajwe nk'ubunyamakuru ngo Safini yahombye habaye ibibazo ibi n'ibi, natwe tugerageza gukoresha inama tukabereka ko icyo gihombo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo natwe iwacu bitazahagera. Mu minsi ishize mu bice bitandukanye by'u Rwanda hakunze kumvikana za koperative Umurenge Sako zakunze guhura n'ibibazo by'imicungire n'imiyoborere kugeza aho bamwe mu banyamuryango babaga barabikijemo amafaranga bajyaga kuyabikuza ntibayabone. Ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu Rwanda kiravuga ko cyatanze mu bugenzacyaha urutonde rw'abantu 200 bakurikiranyweho kunyereza imitungo y'abanyamuryango b'imirenge Sako. Imwe mu ngambi ikigo cy'igihugu cy'amakoperative gishyize imbere mu gukemura ikibazo ni ukwinjiza uburyo bw'ikoranabuhanga mu mikorere y'amakoperative Umurenge Sako. Kiravuga ko bizagabanya inyerezwa ry'umutungo rya hato na hato mu makoperative. Uyu muyobozi wa koperative Umurenge Sako nawe aremeranya n'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative. Iyo Sako zikoresha ikoranabuhanga, kwiba ntabwo biba cyane kuko buri gihe ari umucungamutungo hari n'abandi bayobozi bahora bari kubona amakuru ari gukorerwa mu kigo cyawe. Ariko iyo nta koranabuhanga ririmo, kwiba babikora mu buryo bwihuse kandi ukazajya kubibona utinze. Kugeza ubu mu gihugu hose harabarurwa koperative Umurenge Sako 416 n'ubwizigame bwa miliyari zisaga 60 z'amafaranga mu banyamuryango nabo babarirwa muri miliyoni 3. Ikigo cy'igihugu cy'amakoperative ntikigaragaza igihe ntarengwa kayabo kayanyerejwe yazaba yaragarujwe. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi kuri wa kabiri hatangujwe ihuriro mpuzamakungu ryo gwaruka ku bijanye n'amahoro muri Afrika. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana. Nkuko uwaserukiye umuyobozi ajejwe intumbero y'iterambere rirama muri Afrika yabishikirije, ibihugu byinshi biracari mu matati no mu ngorane. Voto Brandon Miguel yemeje ko ivy'umutekano byasubiye inyuma mu bihugu 92 ku isi mu mwaka wa 2017, mu gihe ivy'umutekano n'amahoro vyiyongereye mu bihugu 71 muri uwo mwaka. Kubwo umuyobozi nta terambere rishoboka mu gihugu atamahoro ahari. Aha yemeza ko ibiharuro vy'ugwaruka rufatwa n'ingaruka z'intambara, amatati n'injyane biteye ubwoba. Plus de 1,5 milliard de personnes abantu barenga imiliyaridi 2.7 baba mu bihugu biri mu matati no mu njyane. Muri abo benshi n'abatarenze imyaka 30, kandi abantu bangana n'imiliyoni 65 ku isi barataye izabo. Muri abo abarenga igice cyabo bafise imyaka itarenga 18. Mu bibazo amatati n'injyane, ugwaruka rushobora kuba abafasha abandi canke abahitanwa n'izo njyane, bashobora kuba abakingira abandi canke bakaba abicanyi. Et des courageux en pleine crise, ainsi que des criminels dans les bidonvilles. Nayo kubona ibitigiri by'ugwaruka rutagira akazi biguma vyiyongera ku isi no muri Afrika biri mu bituma ugwaruka ruhendwa rukanakoreshwa na bamwe mu bashaka gushika ku nyungu zabo, cyane cyane abanyepolitike, bigatuma rugira uruhara mu matati, indiane n'intambara ziboneka mu bihugu. Les niveaux croissants de chômage au niveau mondial. Urugero rw'ugwaruka rutagira akazi ruguma gwiyongera aho kugabanuka ku isi ruri mu bituma ugwaruka rukoreshwa mu mata